Bang, kok masih pada di luar sih bang? Kagak ngikutin anjuran pemerintah bang, yang di rumah aja bang. Mendingan gue di luar daripada di dalam, ntar melendung. Ya, yang di dalam aja dikeluarin. Masa gue yang di luar kedalamin? Gua janco. A few moments later. Gue diusir dari rumah, gimana gue ke dalam? Oh.